Mathango manene ma mutiani wa KCSE ni mambia umundi itina wa manigwa kwithiwa manekie masomo ma practical music kati wangi amanigwa mbe wangili mana kenda na miongo kenda na thanthatu nimo mekalila mutiani usu na bala mambisi na ithangu ya isomo ya Kisungu na ya chemistry. Boni Motisia nukuelezea. Masani makioko umundi ungamima maskulu kana limonene maskulu ya sekondari makumanea kundu kweki wathukanyo wala kwe masanduku maku ya metiani lakini kwekile nimenese wadho na kuningia manyiwa mamutiani wa KCSE na kuweka utametiani lengi. All the candidates should ensure that they sit for all the exams without fail. Vaka undini ya Masaku ndeni wa kilomwecha Masinga manyuangili tatu mananyanya na nyanya ni mumethi wa maika mutiani wa KCSE ndeni wa Samka undia The River na mumea manyuangilile mana mwonza miongole na 5 Kisioni Chakalama manyuangilile ya naimwea miongole na 5 Samka undia ya Tamea manyuangilinya mana mwonza 12 Samka undini ya Matungulu mea manyuangilinya mana 5 miongo kenda na 3 Amanyuwa ingili 3 na manana mamiongo 3 ni mumeka mutiani uyu ndeni wa subcounty ya Kathiani ndeni wa Machakos Town mea manyuwa ingilinya mana mwonza na mwonza ndeni wa subcounty ya Kangulu mea manyuwa ingilile mana mwonza miongo kenda na thanthatu na yomwala ina manyuwa ingili 5 mana thanthatu na miongo kenda utalo uonde kwa vamwe mea manyuwa ingili miongo 34 mana 5 ama miongo na nyanya kuma kaundi ya Masaku. Tukunila kaundi ya Makueni umondo ya Makueni timetiani ndeni wa subkaundi ya Makueni mea manyuwa ingilina mana nyanya 11 subkaundi ya Muka mea manyuwa ingili 3 mana 3 miongo mwonza na 5 na Mbone umeloni wa Suwe mea manyuwa ingili 3 mana 3 miongo 33 Valama Kindu na manyuwa ingili umwe mana kenda miongo 5 na ndeni wa Kibwezi mea manyuwa ingilile mana 5 miongo 34 utalo manyuwa lameka mutiani ndeni wa subkaundi ya Kavonzoni na manyuwa ingilile manana miongo 5 Kambo mea manyuwa ingilile mana 3 miongo kenda na mwonza Kilungu ina manyuwa ingilinya na miongo kenda na 5 na Mbone udhaloni wa Suwe na manyuwa ingili 3 manana miongo 4 Vala utalo wa manyuwa lameka mutiani wa KCSE ndeni wa kaundi ya Makueni ingili miongo 3 mana 3 miongo mwonza na ili Nanikana kwithwa na matunda masio ndeni wa vinda ukita kwa manyuwa ya maikanyo kwa evita na siko sio kengani ndeni wa metiani no. Had major problems. The exam has run well and all our candidates have sat for the exams and therefore we don't anticipate for any challenges, and when they come we are ready to come up with solutions. Expect students to be involved in cheating. The teachers have done their part and therefore they don't need to do some monkey business. Let them do the right thing. Let them abide by the NEC guidelines, NEC rules, and by doing so, they'll get what they deserve. Otau maundu mausese ina umeurata malulu melwe kwekithia kana vaino luku no mwe unavengesa wikiwa metiani asiai na mone mathutha kwekithia kana ni manenge manyuwa evinda yanu manyuwa maikanywa kweswa na kwananga evinda ni kana ukwata mausungio mailu Mutongo TV Nyene Toboni Mutisia.